Nah, ini makun rebu upak guru ki. Ya, yakum matawat tani itu Pak Buralomo tuh. Ya. Uizuha bil wahidis samadi min syarri kullihi hasadin. Iwaruni ruena payinu. Insyaallah nule matumi itu di mana? Dero tak boro-boro. Ya kutia mopi masuk tingkading bacaan he. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya malunatun malunun ma fiha illa man kana lillahi ta'ala. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nanu ala zalika minas syahidin. Jamaah tasya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia waniwe tu padang ke sisi puru-puru rigong kana si paringerang tu si raga-raga mepang takalai pada tumopi lumpangan rimajeng apa di tempat eta. Ya. Magina di tempat eta pura meman ni je na papahangi pong Allah Ta'ala kulalan Al-Quran. Idi tomi ko manui majampa be gangkana di padi ko mati gangi. Magai kullu nafsin zaikatul mauti sininna makanya we mati mana ko nadapi waktuna. Itu ampai Pak, tulang kamu pilih si puluh-puluh Pak dia pernah dati waktuna. Ya. Termasuk almarhum ya Mustari Deni Tugaga Pak Bu. Deni Gaga Kulino. Kinrumun rumah kokowe angke ku alamul bar semanya menyamang. Makanya dituwe tapahangi madecek-deceng. Ya kumelo ki manya-manya madega susana mati ni jolo. Ya. Salamat wa mo pio kulino Pak Bude. Makutu. Makadai nene tariolo ia warang parange mapan rasa-rasa komege mapakasiesi ko digaga. Jadi di malonge ganuta komege tonro sadang ia kuteki man rasa-rasa aja na di mana mumay. Ia na di mana mumay mo baile tata cerito korre baki ko matakuni. Anak tertuda-tuda kasih mahape. Ya benda tu mo rasara mag na matakoki haji. Magai idi mana melu malai panrasa-rasa ni ya ya tosi tu kodega gayar ga macipilat dai kasbak kasesiki ya makanya agama tanah terus si bawa madece na saparan asasina ya kotieki man rasa-rasa komege waramparata syukur laloki ya nadeta syukur de man rasa ni ya tosi kotieki makasya silada ko cende midale tapone ripongalata sabaraki tu ingura solusinya ya kota sapara yang solusi lagi dan sulit untuk ya asyukru ismatun min nikmatin yaitu asyukru kange pale paperana di sini yaitu sabar kange tona-tonangan na di sini letu laur di tahu nampi isara kanya pa yaitu tu ngelinwe kuramana ni pasuku pong Allah Ta'ala batin papahanki ataku cede kamami dalle waliko nampi tokko lasa aja lalu mutututuka aja pakanjaki manibak paringeramu pakanjaki sempajamu pakanjaki sipakmu pajano maperri ko mateo pajatono malasa ko mateo
daripada madisi kokolino mate pumu malasa kullu daun dawam sogi kokolino mate mu perri nasaba iya ibawai koto mate dua licok bawang amala bawang na dosa di nagagalelan ya itulah kehidupan ya. Makanya lena kurangin peratukan pun Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatu dunya illa mataul gurur makan jalan da tulino yondri to na pakangkangi pun Allah taala tapi ya kode mu pahang itu dina ciko-ciko ngaku mu mate yang kata pak to di mari patut ramai ciko-ciko ngan ya tu kolino di jika geri tepak kelaton nang kaya aku kampuku makarami teh Pak Ustaz lahar dak itu tuh lahar dia jadi apa mak denreng ya pana apa mak denreng kerpai pana buruna takkan sini inilah dunia ya makanya komelo ki manya dega susana lisuni joro nama seki pun Allah taala ya tumpai makadaki lisu ripam masena pun Allah Subhanahu wa taala manya itu nah sini masa bekerja pada saat ada seorang pengidendre dunia maklunatun ia tulindro onron na mitawi coba maklunun mapiha si nyaman na tawe maparri din ng kana masusah si susah na te maparri din ng kana manyaman tapi ya pura na runtu tawo ada na ya Pak Ustaz di matonan ka manyama si po na nga taw manang ka mana kada ba makadakan nu lewat di naruna samanya manala siya sarah pudangi asiwi ditungang ada ku jadi nang kemanya meskipun aku tahu dana dia nang ka dewa sakar de beton nang kadaku nang kamu je wasa anak muda dah ada ku kamu je wasa anak muda nak kada ai beni talu dah ku belo palat tu bicara ti ama makada aga pepi mana ba ini ku tanya nyamang itu ya rupa-rupa tahu jalan nama sakar yang papinya padahal ya rupa ngalatakan wa in taddu ni'matallahi la tusuha ya kume ko reke-reke yang papinya maku demule reke-reke ya hero ya sini masa dikedir jadi makada kanangnya ya kulino pak aja nana malah ada kita tarikakan nyaman nalino alibawa ni do yang auto maraja tandre kendo migangka tapi nading nyaman nah dia tulis paliwangi 3 rotah makome mamitulino pandang akade barakan upanna tame paliwangi 3 rotah nyaman na mapalamanan ne lele tayo me tandrit mas sangsi dia damude lo ni dio gopure itulah gambarannya dunia makanya syukur ki sinna masang almarhum tanapuro manaya dan pangasinin atas salana na soba maka ditukan jalan depung Allah taala pudangina sage na pa dampen na pura mami hai ataku 2 tuon rongo pas dia ngaku matu ko serimun dia tapi tie pita mahko tunon rongo susah mundrila tu tie pita mahko semua saya dia mahko tapi ya ko tie ni mahko de tu gaga gaurna digagorn sini na masabi kadere ya ko bicara ki masalah matingang pura meman ni natur pung Allah taala ko na kurang patampulang itampuk na tawe tingkalingai patampulang itampuk na tawe ipasiruntu ni yarga ipasiala ni nyawata tubuta kalingai patampulang itampuk na tawe ipasiala ni nyawai tubuh pasiruntu jadi itu kau enggak tahu alawa denang kena nyawa dia tu ni galu-galu itu teh tapan dasar samawa tu leta iya na denang kena nyawa teh kulan na watan ni dona tane tahu bukan lumpulan ni dana ai de me kama magi me no makikena na kada na sakka na je ang kana jari-jari na kada pusina kada ku pura ka manyawa dana de panangka ya bilangnya tahu manyawa pa ya rahasia bu ya pokoknya mana ipah kada sada ki poder pongalla taala deni ngerang iampai na paringarangi ki ilalan na Quran surat Al-Arab mungkin gua jadi
Ya, wa ishaza rabbuka min bani adam min zuhurin suriyatahum asyarahum ala ampus. Upari ngerangi kupe mengataku pak de ngerangi iwatunna upasi runtu nyawamu sukunan cejingan tubuhmu warungan nyawa upas kada sadako alastu bi rabbikum mana samoga mengaku ku iya pun kurba cempung Allah Ta'ala ya aga ya pimalewa waturo sahidana iri na pokku makare pong Allah Ta'ala kakado-kado kamamu bawang aga asijancingan makadaki antakulu yaumal kiamah usak dipung aliku asuri mundri ya kude upogo ipasuratta uniniri pak pisangkata iro janciro ni makare tu depan ditata nigi tersalai jancina baja sangadi kumati lino nasalaitoni akhirat tamadeci jadi aja tersalai jancina nasuruh kipong Allah Ta'ala masampajang as-salatu miftahu kullih pak guncina dicing asampajak ki ya nasuruh ki mapuasa apuasa ki nasuruh ki mapasusak apasusak ki nasuruh ki lo makka kotako na pitotori lowi tapi ya kodena makanja pahat dari sisena agama mali masampagan sampaja tapat tu jene taluka mukura paham aja itu kumilo cuacua baik tandri paguran dan riga pahanna de JP mapua saramalan nakada sedangkan je tu pura mandri dari ini ruli kumani apalagi kutu mapua saya metu ni kapakulek kutu maso mandri sih tahu pakai bisa mau kau sumbang pasu sa kemudian ada nang kaya meja itu yang kah wah maka malah tahu dia mah kau di sisa mengai ya sini nama sabi kadere make kamu dego memecina lo Makkah ada na tollo tanah mapacing na palisu ko tanah macilag ni ya metu na kadata yanu kung kamaka ya kung maparrikim mo to masapo na sa tudin to masiji sesa ini kanja na kore na pada kisi perengerai lalu natutong lino pak buah ya makanya apa ye baraji tu di rupa tahu situ ngatona ya ku ye barai bangku ya rega piso makanja mo sapota kanja maka bisitu kan na de na paje suruh kisangi na perato kan ya pak ya ko makundri itu sila daki makan reng sila daki ya ya ko tolipi mui makanja ya makotor bamang ya ko toli mas pacimui makanja mui ini nawatta makanja mui akalat apa akalang yang menjadi tuna tahu na ya ko de gagah kalangais maraja mo te dong bato saping lele jo kamu je masaran de to mage de kalang na ya sini nama sampai ke dari ne ya ko makanja mi akalatta makanja mi sipata eke poret ko patu sampajang kung kataw makadai di tonto masampaja tapi makanja sipata ganaji na sengiye kagape to makanja sipata ko di na sampaja na pungala tahla natu na bali-bali sini nama sabi kede justru lala natu to ngelilo taye ajaki nang kapaja si paringerang ya sebab al imanu uryanun ya kota pak mi boleh pak malojo-lojo mopi tahu mata pak mato ya ronadapi batu sampaja timun rimi mahape dijik nang kana tahu nak tahu orang irita di matitu nang kanita mas sampaja mata pak matoro ya sini nama sabi kadere tahu mata pamato ya tu ya suruh mo bini kupong Allah Ta'ala as-salatu khairun minan naum sini nama sabi kadere upari ngarang ina makraya pong Allah Ta'ala aja nang juru tu am cerp nabi tanah mo ipasipulu kanjata beto panerulip padai kanjak na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjak na tayo
Ya. Ya. Makul datin po ng Allah Ta'ala. Ya. Naringi pakita walaupun katau diniri, naringi paring kalinga walaupun katau mataru-taru, narituki ati ni pake mapah. Makanya aja tak pasangi macari pa atita na makurapahang ilalan na tutung dinutat. Pikui carani pacing eti na kutuli makadoi zikrul mautah wa tilawatil Quran. Ya kung kapataw di masampajan 10 mitaw tilo na uloy ko mati di masampajan. Paridi na ko rin nasampajan butatungan netin na. Ya. Yarigi to biloki buru napatasuro no kada loki jo no beli papasuro Korea wa mampai tau matewi sarre tu buluna. Ya maresu ni upah ko ya mana kalabung ko to na sampajan kabini minumu pemakat do tadi sini nama sabi kedere tapi yang kapuri adaku tahu di namanya sampajana no koma tu di balita mapasuru timang pak mapicak-picak mana lo tayam nak kada ai deu no ya kalau bu makir aku magi dan matampung bayi ne kuda aku menu mata awat tanya di tu nama digaka agak hubungi tahu pale tahu itulah pak sini nama sabi kadare ya tua matenga ngemoje mi tahu ki mate toki ya ya narna kuncina komelo ki madece lilo madece akhira inar nange nomor sidi si mata syukur kiri Allah laganda kuruki cede alhamdulillah syukur sebab ia tulino pak makom itu di semua sekumakaraki makom itu isukuruki ni itu sila lolona tiri tatay makarahe manang katambo makoyan nyaman pada baju ke karu-karu dalin di kan tanang kana malasaran laba laju panda komplikasi atau asana Allah makodo ngarupe tu ngalinoy itu pak jadi ada di sadari alewe de bisa sekali sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna tersesat memang nyalitan dia tu aja lo makara makita kumai mage makume maktum itu ya kumat pidato kan bisa lalu atau kue mundi kenundi terana malulumu pakai dia tapana tair maklu pusatan ini masalahnya pak makanya ajak nang kepaja meringan ia minang kawaruan na kutubu pak iya pak sirin na pasunampong ngakai mati ya jadi kutu daerah lisa apa masih okoro pura mana ni masih ditek baca ngapate koro bu aja koro betul na tumate ya tu Muhammad Nasir puri rapan nasang ita iya ya jadi si pulo ta makada we den tu kasih gagos tase deje nak kada busiluk pudi nang kawalak kaswan ni yaso kaya perluan ko dito gaga acara na tulien katulo patulong matasya kereta emang na karelisu ni pamasena po Allah Ta'ala kuya na baca ngate pahet ada kuya na rokapa waktu tulimas susah dipinadiku sini nama sabi kare sini waktu na talipong nomor ko na talipong kadalo kadaya matimage kasi pa ustaz pa din ang kaniyang kalinga din kadin ang kaniyang kalinga kariba makada malasay tapos matiba pada ko ha naiyaji itay na kada manang kaji dak iyaji naiyaji Nasir na kada pura ni jeti baca pati aku lisa dah ku jadi tarun ni aja muka tengpe merpatiham dua punai mau tu insyaallah sini nama wahai pagi pak ustaz sih apa dia tu ga kata kumai makara di tamate ya matu kong kata mate idi wo bisi mahtasya tasleman tu tahu tapi dia tu pau makara ya matu tahu matasya apa dia na apa ya biasa kada nah sisa nang kata mate kakak pas sudah lebih kata mate kada pak ustaz karena podo di mana ga carata ada kumagi dan engkana tahu mati jadi nak lo lalu di pon
Sini nama sambil kadere tima mele kak jerolo to dah kuya mana kok lalangi mati. Sini nama sambil kadere adaku iya taja nak. Bayangkan ni napene tiro teo tu kaya tu matandrang tu ku paneciana yolo di mara sapare salah berjamaah kabupaten Sidrap pas tabikul haira napene kada aish utuh na muji masangira kete pada mi itu kagapi tahu mati tu pemang no kapolo tu bae diga ke to ka pade nakade ya to mi de nakade tudange undo kasangana watur tahu rumah kada satu bahasa Aji Nasir jadi janji itu kapal dan ada tadi yang kirno podo to ini ya maka Pak Ustaz Allah angkatungat iya nakariba jamu tapum matapa ukoto kita lipisi ukoto gia surat kabar ukoto gia HP iya nakariba asan namu pakariba iya to nakko iya to nade karibagi lagi itu ya apa tu teh kumani napa nagari teh mana seni magala ni macurita sini nama sabi kerem nariba kona naro alhamdulillah tanah puro manapung Allah subhanahu wa ta'ala ya engkau anak padi engkau anak kue madanimu berarti marulumu bapak almarhum di kira benina alhamdulillah tingkalinya nak inna lillahi ma haza walahu ma atta wa kulli syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wa yattasib agan kari sesitamana nasa nabita akkada mukki bolaku kada mukki tapi ya kopura ki makada bolaku tatanay yaleta magagamu petana ya wapunay bolaku ya dia mereka makada ki otoku tatanay mele takopuri makada mabela-bela mo pagaje wala yan natanya ni apun ya dia mereka makada ki galukku darakku mabela-bela mo pagasak takku surar ritena baine talagi laket tay di makunraye mo matangangi sidape komelo ipunana malay digaga mulila waifi gamlay kanjan na po nga Allah Ta'ala walahu ma'ato yaku walay anukku na saba anukku memang yaku melo ko utulay desing ukumo pilino fal tasbir yaku melo ko runtu apalang ko ahira fal tasbir kuncin na ko natuju kipacoba fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra iya sare si bawa mu itu desenge yoko takko dena si bawa macinrolay apa iya po nga Allah Ta'ala si bawa ni ditakong ka na pasti jadi tuko digaga de sila tuki kimatuna mungkin uki wija-wija tanah taruh po nga Allah Ta'ala tanah pudu mana fa innal hazinu fi lillahi ta'ala ia tahu masare pinadina masusai pinadina sebab amatengang tu di ciri-cinong itu pengalah ta'ala gapole di pengalah ta'ala gangkan na tuki deci karena podo mbok malungi-lungi kumatung sikri berita badeci pembengai itu matom ya sabar ki ada tapas itu pun supaya itu pernah baca nale na buaja wa basiris sabirin ampongi yari ga palatukan kariba madecing tahu na kanne musibah amatingan tabayangkan ni musibah amatingan ni loray palatukan kariba madecing alladina isa sa musibah qalu sarikom mang napodai napohatui napusipai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poleki ripong Allah Ta'ala natulisu pema ripong Allah Ta'ala nasaba iya lino taneme makampota dito na marigaga kung natanay kita makarekinro kampota takara kotonro sadange deno kotistongan naslina kinre pala kampota oki suruga jadi itu komati tel disuni matu malala lo suruga sini nama sampai kere alhamdulillah
Ia tu di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paten kalinge mari sebeceng ia mina de tatama suruga koleseki apa pura ni napatan tu pun Allah Taala. Assalamu alayka hayyuhan nabiyyu Muhammad salama no nasaba upitte ko nasaba iya matu lisu di surga pamasiku mubak kuatinna Muhammad pura na ipas salama tapi dene panipas salama umakku di makutane lalenatinna iya mana napa aja makutana ko lalenatinna manur rampenna makalani po Allah Taala assalamu alaina wala ibadillahi sholihin salamatoni Muhammad sininna umakmu angkai makkaciuma dece ngokoiko selamat di jadi itu di sumana me tumanya menyama matu ko mati. Jadi dena marigaga to tari ko matingan ya pa ang kajiti tanya may penading ko to tari ko to masara dengan sara aja tak pasusak data aja tak kalicua ya sinna masabi kedere inilah makanya makadakan nang iya lino jadi onron na memang mitawi iso narima ko nanaro yan nange wala tamutunna illa wa antum muslimun ajalalu mate kodemu salat tungan nasaba cica mite mate jadi almarhum tu pa dena tu na mate tu ni mananungan lami alan na jono dena pa dedi ye ini tu matumuk lima sino sa dari makonaro ilalan na tutungan dino tayena peringarang madecis rekomangi sesuai itu apa sangatku makare itu di taulino isuru mi makare sona pamilau dong aja lalu nai di matru daleta magi malah sauli itu pada aku kampung ku maki katau malah sauli bayangkan ibu aja waktu na bunga menre maka dia sewe maka jika pagalu dia nakan remputu na ko jokai dan wae pak ustaz napan aja ikan nama tu dia dah alhamdulillah. Nana pejo ruwak ka nasa nga sina dia nirulik kamu batane. Alhamdulillah. Sisan na podang sampu bitaw na le sarra diga muli makaje na. Magi isuro memang memakari so ina pamilaw do po ng Allah Ta'ala patantu daleta. Ya. Tolong sapa tabu ang keruntu tacidi ya capu tabungnya to mati wewe. Kasi runtu din juga ada ku borsiko. Makku memang begitu nih non ramah kereso memang nih ada anak kebaturan no tapi angka pura ko kampungku tas salah tuh bali bola tu geir iyer ko rapapa tasiratu sabu ya mahasiswa tasiratu sabu na dengi iya tu tewe na to tangki bu siratu sabu na dengi tesi di to tangki itu pamadangnya pemadang kebakaran siratu sabu to di penuh itu na bawangi loga luta na iya teh masrong 5 tangki untuk pemadang na 500 sabu jadi ditawari maka pada itu na 50 iling Allah sama turi spirit na pamadang pun negalu yasi na sampur daje gaga asikali sampur yasi mako maluku manang ada kumagi lang kana di 40 bawan yawa na joy pakwe makanja pimatu mulai na kumelu si kumalia ngangi wadin yung sampur na pamulay yasi dan fay saman na irita na sa tapachol ida maloko tumatu maloko dia nule malampu ya sema kokor parje to buku daku yero yasan akalangi minatuta mage napasu napake inna nafsala ammaratun bisu ya napaswe denang kanoko deceng na palatuki illa marahi marabi kuerulle makinin na madecenge maturi mancaji ini na madeceng decimutu acapurna. Jadi yaro kesimpulanna akaresuki inak pamilau dong pada ya tubuh angka pak doang aku tak dampeng nga
latu makokoa tina tarima po ngala taala demi bisa kubajai yang lebih semua tu tita apa ko ape aga pa do agaku napa be sa meloy pa buti milaw do memen na ipung pasanjo labo to ipung cicema ijajeng cicatoma matu mate wilaw wiridi cicatona ma baine kecuali kutia tamakwa wae cicatoma milatu makoko we de na kagalagan na dua cicami magai na tarima po Allah taala. Nah yang kedua degaga elo degaga ulit pak degaga misangi agam mengului iya maglaba irisan wilaw wiridi aja oleh jakan turuk pilisi na sabak gak salah DJ nang kawakan teru polisi kecuali lo mak mita teh de nang ka kung kato makara to lo mita sasna de misa ko baje de to ka mapatikan nga labaden nomor 3 wilaw wiridi puang raja sewat de gaga mawata kwidi melorang magampang de to gaga magampang kwidi melorang mawata wilaw wiridi aja ewa bani rumah sakit na sabalasa de nang kata Allah ciling aku merasaki da swa de nang kau tamu rumah sakit malasa tahu patu ba mari pamaje malasa ciri-ciri hansi bolong kasih ka tapi rasa makada lo madu rumah sakit ai de paling aku tu parawa aku tu majama kurma aku matulah aku masalah sika aku mer tapi ya biasa ya aku mapadi-padi dulu suri nana ala sapara ngapurat tidak bebe ke ngapa aja nih pamasin pun Allah taala ya angkat tu pat burupat riolo pas ampurat te sana ya ko mapalla miunduan atau masam-masam mumpecu umbaba o kude paje na marahku paje di pamasin pun Allah subah dengan sara si kanjak na jitu Pak Bu kutu mande Pak Bura ibace Pak dongen na nama musuh Pak Bura nawa itu sifa bibarakatil Mustafa lillahi taala ya kebasir haji nasab Pak Bura tasikan moci sayem mana dia jageri tepindrana ay taran na bawa dia nama kanja peringaramu sila masuk iyalah saya ibu Raimi mamu tapi ia mati nge degaga burayana jadi ia tu rumah sakit onrolo mak burah tanya onrolo patiti sungai tanya tu makanya kita makanya coba napatami rumah sakit ide nama hati gaji nasang iya onrolo mak patiti sungai kan rumah sakit onrolo mak burah nih sini nama sabekere nerima kena naro ilana kurang na ramping ipong Allah subhanahu wa ta'ala ya dito di tacawuro di alam macau di timangalali itu tengkamu pak gura-gura kwa di labak bawang itu perisengi ya anu matu pang ya komite tadi tasadi pak balu dua tahun lalu itu kamu malampi hari kita papiri sungkut tamah kowe ya bisa itu sini nama saya kedem gangkana makaraka nange patampulang itampuna tawe ne pasiruntu nyawata tubuta tahun ya sana mapamula ni na pangan reki puang Allah taala pole rirunge kutuan reta tak kutun na tampu ya na tutung perue na sabak de na tak buka sumpangi kimite kuasa na puang Allah taala na ya ron na wita na na ekorokoi kikiri ilala na watana makunrai sidap pedo taye sidap peti newe sidap makai kekalaran ne sidap peta magi na maka pacina na ko jadi ni mak bautai ya to ngamena ke mak bautai ko jambati mak na ko madangi ay ta cewala ada jibu kutu maktasya sitongan na itu cerita pokoknya asera bulan na 10 sona angka lebih angka kurang ini apa tentu pengala taala toto weri warekang 2 degaga robayana nomor sidi jalenge nomor 2
dalle melo yandri kan ke jambangan melo paki kan kaburu degaga robayana itu degaga iya wadingi maroba si pata si bawa landroleta apa tu napat tentu pengalata ya dari pana asera ulang 10 sona imanakan ni sira angka lebih katukura pa angka ko kampo ko desa takaburu kita di situnganna dana 10 bulan tai tampu itu nami manaka monroto na caru isina na pa manaka dak de nalek kalang itu sini nama sabi kedere jadi imanakan nah ini makunre ibu upak guru ki ya yakum matawat tani itu Pak Buralomo tuh ya uizuha bil wahilis samadi min syarri kullihi hasadin iwaruni ruena payinu insyaallah nulemat itu di mana dero tak boro-boro ya kutia mopi masu tingkari bacaan he inna kukamati hukubunaka wakati bati jannati insyaallah ya tu dianto mi pimana indo anakku mari pamasena pole di pengalata sini nama sabi kere iya naro upari ngarang ibu deci upara pahangki iya tu ngapata melo ise sarkutia itamakwa kelinga ni iya patamelo ise sarkutia ni tamakwa make ga tahu napata talumpula matampu na lori mandaftar iya belorang di mari semana sih bisa yang kanureku Pak Guru aku suruh ni melala kamu Pak Guru kondo nak kada ai deh to ya me Mak Guru na make tu om daku mage dan na purana sepaka kak bapak na melo mayu peras magatosi na kada biar sampai terus daku iko mani ko ya to melo na lah kalam Indo ambu pemalinota tanrulem pada decen atau limbar rimaje cicam mi maddang indo tu nameki namanakang mo tapendre makka de topi to simpu magi ta te maddang si tatti pusan nambota tamah karawal lakas tamah karabosi to di panawanawai pikku caranan to pada to tangwe magamanya nadem kalingala dai bacana itulah dunia ya sini nama sambil kadere jadi ki imanakan obe itepan itu pusi sesumpunge perlu tepan perlu sesumpunge pusi Allah meki mite rana-rana kuasana pengala taala sari kom mangirtutung tepat tak mana kamana na cana lingalingang matuk-katuk kaje ya na po memang pengala taala pekona kaje putu na deje ga pakulek kuteloreng usalaye dede asuno nah kada de angkan reu pas dia ngako oki malaikai utaro kendo poko malaikai di bawah ni matu kemacan mak bicara indo malaikamu ya tuh ibu makanya kok kana anak jaji ya kometet tadi mana kakuasaan na pengala taala tapang kato susuna indo nah ya kong kato mata makanan ka susu kai kakoni ya tuh mesti tahu mana apa kawai susuna madai kuasa pengala tak nelorangi rana-rana kada kega pije me mundri matapa ya na yato cara nanae ipasigas sai susue mataru na nyo makara ito pandritata guru no si basa pia matengange na iya si basana na lolori susuna indona makanya si paningerang ya waka mana kata macam mupang aja dapat guru karena mupang pengala taala raja letu balega ila lawarkan ne pengala taala ubi makumu mupang makare pengala taala atulak kako mo guri tudangi tudan ya to na boleng itu na butiti dere meta tudan makare pengala taala patulakan ni lima mumpahkan reutu mak guru mak kololo usale onromu maka lolo nye ya kue di meme pak guru boru tuna ya sinema sobe kere
Makare po nga latali ya mo pawarak ko aguri badannya badang makumo badan na badan makare po nga lata pasiselle ni aje mulai yolo musalay on romu jok kata pasuju inanaay makarani nenena meka mapiwo nga yapuku pak melo mande lamang kana tu taurulu melo mande piwo ya sinne masabi kadere makuman lolose di sakara politik ginang kay sinna apa nga sina charo melo si mandela nanana nenena dan meka malan lanang ya poku pas balega makadai po ng Allah Ta'ala upan tau manuma teru walengi apa tirong ilalan natin pera niye ilauran mo Allahumma nawir fi kulubina bitawfiki wa hidayati wa junna wasir kawal munkara epuang tatulunga na mapaching ati kuwisangi pasilangangi madecenge si bawa di na madeceng kare po nga latala tanyana tiya ya ko wasur mobiko lauko kuat tengi aja mulo aja mu mabela pole koya sari kamai makanja ikwas rumo biko tuh sini nama suami kadere iya nama masalah ya karena pura mana pun Allah Ta'ala jadi pura memang itu dapat tentu muruna almarhum oroneta bapak nana aja na takra benenge degaga bisyara benenge kenenge ku masalah mati diga ya sinna masabing kadar jadi alhamdulillah masalah na mati nge pada ipahan itu ya agak ini perlu pada ipertika masalah na apa angkat tahu ilalan na kurangin na ramping ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim was'alunaka anirruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmin illa kalila ya kuma bicara matu Muhammad masalah na nyawai budak bani makara urusan na pong Allah Ta'ala ya dewale ko parisanga sa hindi na jadi de tugaga tau me mati bu pak de ni pisangi pole pong Allah Ta'ala o kori yak pitang pa tau melo memang mau pa apa ipisangi pong Allah Ta'ala aga kakatana neloran ni itu bakang sarikom mangi amala ni mamasang ibawa tapi ya kore na makanja sampajata na pisangi ki pong Allah Ta'ala napaki metoba makare pong Allah Ta'ala tukbalu toba tumarain gargir wasa je na pala tuka ko nabi mo makara tatutu nito dampan na pong Allah Ta'ala kumagalan gani na pasapmo itamu wak perimengi simu si galak-galakmu upinranga kumuru digagamu aja iya mana mo toba melo mani pasapurang atutung alhamdulillah Pak ya kode tatama suruga tu pa masasakalela digawaron na to tapi tamakwa iya de para isarar yali ya tuang pai na pak guru itam paritata ya ko mengkalinga ki kariba amatinya aja na malampi bicara jolo makaraban mi jolo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ikwirisan ni makun reta pemakarani Allahumma ghafir laha warhamha wa fiha wa puanna ya korone akarani Allahumma ghafir lahu warham dan seterusnya ya kupure ya roh aja na takara mati magai kenrimun rumate malasami palisi si jalok waleta makara iya jerwi tuise makan upan na to siro ya nadapi leleku langsung tu ditatam bompat na tapat zikrul mauta sini nama sumikere ukun jerumun rupang Allah Ta'ala kuasana pa kede nabita lau alimtum ma allamuladahitum kalilan wala bakaitum kasiran benenge ipisengi tawe kumelo imate makara si tangaulan manitu di tanah mati ya pamanya ya sinin na tahu si tangaulan nge tanah mati manya mamana irita si tindo lo masige ko narap lut sampajang nyamang hei keje melon napa je tate lima nakara nasi ulam masih tangaulan mana je kalau masige iya pak
Dia pada tahu dia namito ko nisang. Aga pala itong paritasa dan na dui. Ame mugara na kamataw pari uruntu walen ni. Yung kode ako masigaw ta nasitang nga ulam manaje. Inilah. Makanya macam no tu ada po ada pak ko to marisimo pa. Moto mato. Nadapi si di waktu ya komo bebe kelo de tenur le mama. Ya natanya pamasya na po ang Allah Ta'ala inaja. Ya na tiyak kuragay ilan natutungal ito. Ipong masiwi atatta. La hawla wala quwata illa billah. Deje tuga kasiwisang, deje tuga pakuleku, boleh kumana pidi ng kaawatan. Itulah dulu. Ya. Sini masabi kadara jadi ini terakhir ya malampi mo pa to. Mo terakhir malampi itu. Magai napak sa di lama tasya mega bisa mo aku mutu sa dia. Sini masabi kadara makada nange de naringi perisang pengalata sangi dina cede meki misir cede bu ya pak ya nomor sidi ya kong katau malasa pak loy cili-cilingi pakanja ke patatak na pakitata ya kotoliyaw manina pasak makwa kotolo ciling tau malasa madodo macipi ya disi aku tuh ya natuligang kay ko maniti na pasak makarawa ya nariasang rahasia mak barisi ria wana palaktukan kude lepa ya kude na paangtaran matakku je tayya dina matakku ya naru bicarana makara dina tu na metta mububu tiba titabi nasami ya mi kong kata malasa mi tau kilomita dia itu tapahangi nomor 2 ya kong kata lo malasa kumeloki pakuru sumangi tasapuru ilindro na lomun ria kodena na magarame sudut na mota na lisutoni tu mataja ya. Apalagi kau titilau abioni na tulilokong utu na tasiwali macipito atu tu ngakutu ya. Nomor 3 ya mini sama kunrehe ya kotolomi tatau malasa ni passa ya wana pusina nang kamatanda okutu mula jaji nang kamu ba mapitangi rahasia na makardina metau di suri amulang aku. Tapi aku dia napahang itu teh dan na pasanya wana pusina mata dan lagi na kanai perusta ya teh. Jadi perusta. Naseng mak batampa tu di yero rahasia na pengalatan. Sini na masa. Okoni para mapedesing upagur ki mapedesing. Ia kotolom mi tatau malasa si kanja na ilau dongeng ko na suruh kita we ya ko na suruh kita we o ko na lang ngatitan min laudong ang katotau isur lom min laudong ada pedape kice de sabah-sabah ki kasi nelokai mamasi po na ye deje gaga ya bisa pekola ka bisa na timon rumah boleh kung kata mah pedato lo si koran na timacurita po di mi magani sa tek maki padahal ya rukanja na ya tu padong ngepak kami nama kanja ya tapahangi mak bismillah mi bawa tu masalah bisa rogi ni tu kanjan make ke bicara rahamelo na pajokka sigila ke kamay kecuali ko tapahangi tapi padongan pacapurang iya kutiani tamakwa tingkalingai bismillahi wa ala millati rasulillah la ba'sa tuhurun insyaallah maka samang napasa lalu kuingai kusumpangi dena mausu papairita tu pak mema teteleto melo imadisi meman bisa ditapakir wajah aja talada bakar ya mau padusil aja abu bangka pacuna kuinga isi makasamam pacuna kusumpangi bismillahi wa ala millati rasulillah la ba'sa tuhurun insyaallah sini nama sabi kade ya mutul maru ala masa alai ya komero ki kapesa matengan nata tu pita satu pak upa guru ki ya kong katau pacai-cai reng aja na tataja makanja matengan na kecuali kutubay meni je mati tau pacai-cai reng tiba cai mupi jadi di pacai-cai reng kita pisau-pisau ni pacai-cai reng kubiki makanja matengan ya
Ya urun tu mana aja pak? Ya pak balalala datang dengan alap pukulan senggalang kewani ngaku. Mati paru matu dia negaga. Balalada. Apalagi rumah sakit adinda macam welada bulaku. Cewelada pak. Jadi biasa kasih menak soro matindro nakar. We pak ustaz kasih. Ia manije lo lisio loki mai. Engkau tola laku kuro pala pura tarong ngai tingkak bawa cie de labana. Tau tandre nasa nama panci iru lalangi ta cipi kaju labato. Pak mereka mah pedicing. Nah, sini nama sobing kedere. Jadi itu tanda apa? Ia na tahu pas cair na dena toba ais. Maka raja batingan nah. Purana dia beruntu. Tahu pas cair lawi tadaku. Maka agak tasadip pada maka dia kutu malasa dak Muhammad. Wasannya tais. Jalan. Yang kedua, ya kumeki makanja amategata mode tamabasa kodetona tamasike. Marajito tayo mati itu pak. Kudenus. Marji. Ya kumeki tanre tau sike tayo patandre mije. Kumeki tanre tau sike kumelo mati tima garangkat tulimana. Garangka. Ya kumadap peki kusaden nang rapi limata. Dena pesan kumagala mo pide. Tapi ya kumita itau pasrepa ya kong katau malasa nalingan na pala na ko sa di na ulo na ko aja na ta sapare ta bura ya nuriya ngangkat tangan bisa tuh kubandri na mako ipada ka mako tinabuat je mako dan ada na je itu gagah tu pak kemana tuh rahasia tuh lipat tertet maka oh mako tuh ngang pelik kumimati tu ya bisa toh ya kasih na tahu na jojo pada bana sangat jinasil kupurai mati di semana pau bidah di perang kau mati bo aja ini masalah sini nama sabi kedere inilah karena pono mana po Allah taala na cino kina si bawa nata aja tak kerapi kuna kasih aja dia na puji po Allah taala itu tepat turan ni akatan ni masak wadingi min lautulu ko bari bolata sumpurolota sadia muki mas nyawata tapi kutoboga ipasuran na taninili papisanta no kukip melapong Allah Ta'ala maka tanimas salamaki mo maparigi salama matuki mo malasagi salama matuki itu kata neng ilang nagamata sini nama sabi kadere paling terakhir Pak Purina terakhir jangan paling terakhir tengkalingai aga napodangi tawe kue bawe tau matewe lokbu kafabil mauti baida aga na purangi ya sininna sumpuloloku ita nak manassanas sama kukwewe aja mita bawa nga alai pangaja kin rotokko meloloma kecubu na de mulai pada ia mulai kali ia tuh kubala sapo na keluargaku kasoro onriliu kasoro ompa ya ko macakke ka masalimuka ya ko maganga ga masipa ang kalua malapang kuluku ang kalua malibu atulampe ya ko matakko ka titilenga nga upo kedoku kubolaku nadapi wattuna sumpulolo degaga warna degaga warna ipatama kari saluri jika namaka di sagena bulaku titi mangolowatang mak dupa-dupa pakaiku nakaci mi ibu kurang dia itu kasih uang kagulu dewa dewa tulampeng dewa salibu magamana nama cika lada makoy magai makanja si tujun na bawa titi na si kanja na tahu matewi titi mangolowatan mangkogulirja si randrungingan na si bawa bandril na jauh tangana madece kinro tokko merolo na di mulat ukay tapi mekenge mo kalinga sa dakumatu ko pada madeko digaga waddi mo kalinga sangadina bele metani pale umate metatoni wanya menyamang ya dega susana itulah rahasia kematian aja nama lada taposelang aja nama tupitau yang penting matapaki tumitau tali ilalanna ampe kedota sifat
Itulah rahasia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nakarawan yang lu napahimang. Kalau di main ya atau pada masjid dia di Pak Bu sebelumnya engkama tasalan almarhum bilau ini no madicita tak dampeng ya ruidi engkau hadirku paringerangan walaki anak walaki silas surang ya kung kade nasi wahada ku kampung mak balibor masum pululo bilau ini no madicita pacapur ne uni pacapur ya ku sangat diajan sewa ni ada magai tasasat tu ada apa tasasat ada ajak lala sewa ni ada kata salan almarhum tak dampeng kadecin na tarampe-rampe ya kutu kumeluki madecin macam topi mampedecin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naim hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali jakar karim adil sultanik. Bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badil samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali jakar karim adil sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa syaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Allahumma hum alaina fi zakaratil maut wa najata minan nar wa lafan ladhi syab. Allahumma ghafir laha Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afi wa punhu. Allahumma ghafir almarhum Stari warfa darjatuhu bil madinah waluhu bi bil gabirina warsallahu bi kabrihi warawir lahu bihi. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya'inihum wa lamad innaka sami'un karim mujibu da'ya qadir hajat. Allahumma nawwir fi qulubina bi tawfiq wa hidayah wa jumna wa sirka wal munkara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Urusan ila ruhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Amin amin rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.